मग एको हिलाबो नोवारे मग एको हिलाबो नोवारे सबे राज्यर उपरते মই ব্যক্তিগত একো নাইতো মই লাগ ডিসপুরত চর্চা তো এনে মগ মানে মিসলিড কৰিব কাৰণে বা মগ দাবাব কাৰণে এইবিলাক আলোচনা কৰিব পাৰে বিপিএফ को जेरैखि जाया उनथिंगान जा सिगांथिंगान जा फाउल खालामनानैब्लाबो गल सोनोखौ नाजाखागोन आरोखि गतिके बेवहाय जेबो गाज्रि मोननांगौ सेक्लाब बाथ्रा गल पोस्ट खाथियाव थाङोब्ला बेव माने बेखौ बयबो खालामगोन बिपिएफआबो खालामगोन ओंखायनो होनो जेला इलेक्शना गेलेदोंब्ला बेवहाय नोङो प्रत्येकटा माने पार्टियानो नों जुदि केन्डिडेटब्ला गुबुन केन्डिडेटआ नोंनि शत्रु बे नोंनि फंबायानो जा बिदायानो जा बे गल सोखागोन नोंखौ ओंखायनो नोंबो फंबाय होननानै अननो मोना बे समाव गतिके बे दांखायनो गोबां समाव जोंना माने बुंनो नागिरो बिपिएफआ बिदि बुंद्रायनो नाङामोन खिन्थु बिपिएफआ बुङाबानो जे जेनगोन नंगौना नङा बिपिएफआ सिरि थाबाय थायोबा जेनगोन अननानै बिसोर गोदानसो बिसोर उन्दैसो बिसोर बारा मोनथिया खिन्थु बिसोरनि गल सोगोन दा बेखौथ' नों बेगदारा थिग लाखिथारनांगोन प्रब्लेमा बेसो जेब्ला एकर्ड खामग्रा सुबुंफ्रा जुदि दाबि दैखाङा सुबुंफ्रा जुदि बोलो होआ अब्ला बे एकर्डआ नों आं साधारन मानसि बुंनायजों इमप्लिमेन्ट जानाय नङा नंखाय होननानै बुंजाया बिपिएफनि खामानि मावनायफोरखौ आरो दिनै नों जिखि बुङा एभिडेन्स दिनै जे माने गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाया बुंनो मोन्दों रायनाय मोन्दों बेयाव जे इलेक्सन गेलेगोन बे इलेक्सनटा बिटिसिखौ जुदि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बिपिएफ हान्जाया मोनसे पूर्णांग महरखौ 2005 मायथाइयावनो जुदि दाफुंनानै होआमोनब्ला बानायामोनब्ला दिनै बिटिसिआव इलेक्सननि बाथ्रायानो फैनाय नङामोन बै बिएससिआ बेसेबांबा गोबाव इलेक्सन गैयालासिनो थानाय बायदि 10 बोसोरसो बेबो बिदिनो जागौमोन आरोखि अदेबानि नोङो बिनि थाखाय जाबाय लामा दालां जेबो गैयामोन बेखौ बिपिएफ हान्जाया खालामबाय जोंनि माने इयुन जोलै फरायसाफ्रा जे प्रोफेशनेल माखासे कोर्सफोर दं दिनैनि मुगायाव माने खुब इम्पर्टेन्ट जेखौ जोङो होनो जे टेक्निकेल नङाबा जेबो जाया गतिके टेक्नोलॉजी जि इनस्टिट्यूट जों मोनदोंमोन एकर्डनि गेजेरजों बेखौबो मावफुंनानै जोंनि गथ' गथाया बेवहाय बिटेक फरायदों दिनै एमटेकसिम फरायनो हाबाय बे गासिबो बिपिएफ हान्जानि माने जोंनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन प्लास बे माने फसंथानखौ माने बोरै हायो मोनसे स्ट्रेटेजिकेलि मावनायनि गेजेरजों बियो जाफुंदों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि दिनै फैबाय जि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव जोंहा गोबां गथ' गथाया एमए एमएससि बायदिसिनाल' नङा बेवहाय पिएइचडि खालामगासिनो दं दिनै बहुद गथ' गथायानो जोंहा पिएइचडि जानो हाबाय आरो बिनिसो ब्रह्मजों कलेज बेवहाय इस्टाब्लिश जाबाय दिनै मेडिकेल कलेज फ्राय एकाडेमिक माने माबाया सेसना आरम्भ जानोसै बिनि बादैबो गुबुन गुबुन फरायसाफोरजों सोमोन्दो थानाय माखासे फसंथान बिपिएफ हान्जाया खालामबोदों गतिके बेफोर गासिबखौबो लानानै गुबुना जिखि बुङा रायजो राजाया मोनथिगौ जे नों जिखि बुङा बे जोंनि न'खरनिफ्राय ओंखारनानै मोनजेनाय कालभारा बिपिएफआनो बानायनाय गतिके मालाया बुंब्लाबो रायजोआ बेखौ गनायबोआखै बारे बारे बिपिएफखौ समर्थन होबोनानै खेबथामसिम कन्टिनिउ सरकार दाबोदों आरो जा इउपिपिला गुबुन गुबुन मुं लानानै बिपिएफनि हेंथायै खेबफ्रोमावबो बुंबोआखै होनबा अदेबानि रायजोआथ' बिपिएफखौनो सापर्ट खालामबोदों दिनैबो सेम खुनु गोदान गैया गतिके बे बेलायाव आं सानो अपोजिशनाथ' माने मा होनो स्ट्रं नङै नङा स्ट्रं नाथाय बिसिनि बान बुंथाया खामानियाव होआखै आरो बिसिनि जिथु जुक्तिफोर बे प्रेक्टिकेल ग्राउन्डआव खामानियाव होआखै दा नों होनबाय दिनै अपोजिशना जे बिसोरो 15 बोसोर जेबो मावाखिसै खिन्थु दिनैनि गासिबोआनो बे 15 बोसोरनि मावनाय नोङो जुदि दिनै न'आव थांदों फाक्का लामाया आं सानो गर्जन नोंथांनि थांनाय फाक्का लामायाबो बिपिएफआ खालामनाय होमबा बेखौ सोरबा माइकआव होख्राव होख्राव बुंबाबो बोरै मानिनो जे बिपिएफआ जेबो खालामाखै गभर्नमेन्टनि दानाय कमिसननि सायाव नोङो आसा खालामनो हाया आरो बर'फ्रा बे सिमा दाननाय दानख'नायजों 50 बोसोर जुजिलांबावनांनो हागौ बेबायदि दलिल मोनसे दा जानानै दङ नोंथाङाथ' आसामाव एन्टायार नर्थ इस्टनिनो सासे खोब बुंनो हाग्रा वेल स्पोकेन एमपी रायजो राजायाबो नोंथांखौ मोजां मोनो आसामनि टाइगारबो बिमुं नोंथाङा मोनदों हम लोग एमपी बन के आ गया बस खत्म अभी हमारे घर की समस्या क्या है एमपी बन के मंत्री बन के एक साथ जाकर पकड़ना है सारे ट्राइबल का नॉर्थ ईस्ट में जितने ट्राइबल एमपी है मैंने कहा हम सब एक होके हम लोग होम मिनिस्टर के पास जाके हमारी जो समस्या है इस समस्या को हल करने के लिए हम लोग जाके बोलना है रेवटी भाई भी बोला एकदम दादा ठीक है मैं भी आके ये देख रहा हूँ तेलेंगाना दियातो आमी बेया पा नाइ भाले पाइছো किन्तु एके সময়তে बाकीবিলাক स्टेटर बाकीবিলাক जनगोष्ठीर जी आशा आकांक्षा तेलकर जे राजनीतिक आकांक्षा किनु प्रतिफलित কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে এটা উচিত পদক্ষেপ লোৱাটো উচিত আছে বুলি আমি ভাবো বহুত দীৰ্ঘদিনীয়া আন্দোলন আছিলে আৰু সেই আন্দোলনৰ মানে এটা সমাধান হিচাপে বডোলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল 2003 চনত বড়ো লিবাৰেশ্যন টাইগাৰৰ লগত অৰ্থাৎ বিএলটিৰ লগত চুক্তি কৰিছিলে আৰু সেই চুক্তিত যিমানখিনি বড়ো গণতান্ত্ৰিক সংগঠন আছে এই সংগঠনৰো মানে কি কয় আপোনাৰ সমৰ্থন লোৱা হৈছিল এই সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এটা কথা কৈছিল যে ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো ৰাজ্যক আৰু দ্বিখণ্ডিত কৰি ফেলে নতুন ৰাজ্য গঠন কৰা নহয়
আপোনালোকৰ বডোলেণ্ড মানে এটা মানে জেনুইন ডিমাণ্ড আৰু আমি বুজি পাওঁ ইয়াৰ মানে কথাটো কিন্তু যেহেতু কোনো আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰা নহয় গতিকে বডোলেণ্ড আজিৰ দিনটোত মানে পৃথক ৰাজ্য হিচাপে দিব নোৱাৰো তাৰ কাৰণে সাংবিধানিকভাৱে 6 শিডিউলটো এমেণ্ডমেণ্ট কৰি ফালে বডোলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ দ্বাৰাই ইয়াত মানে সৰ্বোচ্চ পাৱাৰটো ক্ষমতাটো দি ফালে আপোনালোকৰ সমস্যাটো সমাধান কৰা যাব এই কথা তেওঁলোকে কৈছিলে কিন্তু আজি তেলেংগানাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে যেহেতু আৰু নতুন ৰাজ্য গঠনৰ পলিচি নাই বুলি কৈছিল এই পলিচি আকৌ ওপেন হল আৰু বডোলেণ্ড ডিমাণ্ডটো জেনুইন বুলি কৈছিল যেহেতু জেনুইন ডিমাণ্ড সেই কাৰণে তেলেংগানাৰ লগতে বডোলেণ্ডকো আজি পূৰ্ণাংগ মানে ৰাজ্য হিচাপে তেওঁলোকে মানে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে আৰু মৰ্যাদা দিব পাৰে গতিকে ইটো যদি ভালদৰে মানে আলোচনা কৰি ফালে বা বিবেচনা কৰি ফালে এই সৰু ৰাজ্য ডিমাণ্ডৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ ব্যৱস্থা নলয় তেতিয়া ডেফিনেটলি হিটো লৈ ফালে সংগ্ৰাম কৰাটো স্বাভাৱিক গতিকে যিমানখিনি ভাৰতবৰ্ষৰ সৰু সৰু মানে ৰাজ্য গঠনৰ কাৰণে আন্দোলন কৰি আহিছিলে প্ৰত্যেকটা মানে আন্দোলনকাৰী গ্ৰুপটোৱে তেওঁলোকৰ সমস্যাক লৈ ফালে এটা সন্মান বিচাৰি আলোচনা বিচাৰি আৰু ইয়াৰ সমাধান বিচাৰি আন্দোলন কৰাটো স্বাভাৱিক কাৰণ এইটো এটা ডিসক্ৰিমিনেশন তেলেংগানা মানুহ যদি আজিৰ মানে চৰকাৰৰ কাৰণে এটা মানে কি কয় মৰম লগা মানে সিম্পেথি কৰিবলগীয়া হয় তো বডোলেণ্ডৰ মানুহে কিয় মানে সিম্পেথি নাপাব আদাৰ মানে গোৰ্খালেণ্ডৰ মানুহে কিয় সিম্পেথি নাপাব আজি কাৰ্বি আংলং বা এনচিএলছৰ কাৰণে কিয় সিম্পেথি নাপাব ডেফিনেটলি এটা তেলেংগানাৰ ক্ষেত্ৰত আমিতো ওয়েলকাম কৰিছো তেলেংগানা আজি আমি চাবলৈ গলে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেট ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন কমিছনে ৰিকমেণ্ড কৰিছিল তেলেংগানা আৰু তেতিয়াৰ পৰা 50-60 বছৰ আজি তেলেংগানাৰ ৰাইজে এইটো ৱেইট কৰিলে অপেক্ষা কৰিলে আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি সংগ্ৰাম চলালে যোৱা সময়ছোৱাত তেলেংগানা ৰিজনত দেখিবলৈ পাইছে বহুত মানুহ সুইচাইড কৰি মৰিছে সো তেলেংগানা গঠন হ'বই লাগে কিন্তু একে সময়তে ভাৰত চৰকাৰে আজি বডোলেণ্ডৰ কথাটো চিন্তা কৰিব লাগিছিলে কিয়নো আমি খুব পেশেন্টলি ধৈৰ্য ধৰি পেলাই আমি ৰখি আছো ভাৰত চৰকাৰক আৰু যোৱা সময়ত আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে সময়ে কৈ আহিছো আন্দোলনৰ বিভিন্ন প্ৰগ্ৰাম লৈ পেলাই সো এইখিনি যথেষ্ট নহয় নেকি যে ভাৰত চৰকাৰৰ নেতৃবৃন্দই 2000 চনত উত্তৰাখণ্ড ঝাৰখণ্ড ছত্তীশগড় গঠন কৰিলে ইয়াৰ পিছত বিটিসি চুক্তি কৰিলে এটা কাউন্সিল দিলে 6 শিডিউল কাউন্সিল বড়োসকলে কেতিয়াও কাউন্সিল বিচৰা নাছিলে সেই সময়ত ভাৰত চৰকাৰে ক'লে আপোনালোকে কাউন্সিলটো লওক ইয়াৰ পিছত যদি ভাৰতত ৰাজ্য গঠনৰ পলিচি আহে তেতিয়া বডোলেণ্ডৰ কথাটো চিন্তা কৰা হ'ব কিন্তু পুনৰ এটা বৈষম্যতাবাদী মনোভাৱ লৈ পেলাই আজি ভাৰত চৰকাৰে তেলেংগানা সৃষ্টি কৰিবলৈ ইতিমধ্যে সৃষ্টি কৰা মানে ফাইনেল হৈ গৈছে সো এইখিনি সময়ত আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই আমাৰ ক'বলগীয়া কথাটো এইটোৱে যে ভাৰত চৰকাৰ এনেকুৱা মিথ্যাবাদী হ'ব নালাগে এনেকা মানে এটা বৈষম্যতাবাদী হ'ব নালাগে আৰু ইয়াৰ পৰিণাম ভাল নহ'ব আৰু কিয়নো আমি গণতান্ত্ৰিক ৰাজ্যে আমি ভাৰতৰ নাগৰিক হিচাপে নাগৰিকৰ